ner malakan yam kana dial content barwani lingwa semeka Nuer TV ane biya kamal anda mandu ni chan kwasnyak ka jen lere me gor jen o den rwacha kamandana le rode ken yam raje bana kwen bana rwacha ka kwi Dr. Riek Machar ka jo mishalat ka kwi de G Africa Union many kuman tin dialen ko kien G God international community te ga mi kana kwen gwada me gor no de nywa yekel jawo jikana kwen gwasa me kana gor kano de Dr. Riek Machar de jelun gor kano de jelun ken kono ni amen wala shanga wal baro ka pay bakel ron kina dangara wi jan dangara wi diech bana jome bana janyak karodan ken yamban je ngaje gwan wo dor kon cha ka dak kumi kirma yadit tala kay tinna me ci kon yala nen ngay kon madan le rode ano dor kon cha ka dak chane kon chaga joj gonten kon tiketin na mani mengai kon diale and wo shaja de deny truth ka fact ka ngai keje netin kon ten la international community a manage humanitarian ba ngai kana chirkane te kon de te ka fan ga gwade dan e dak dul waltin kawol fan ga mesha MSF shaja dak kumikir mi yadi gwas mi che boktin ka helicopter ke gunship bogon ware aka shone de wana kan shoko mo ka bot ka shone tandian shoka nak re wujin winami god kan men ka dong shika me chikan la re we kan nasir bo chikan la wina diaten ko kien so ko kujamo men gorno bakul nyoga yekel gwasame yen Dr. Riek Machar shi accident a misha plan a strategy a chala de kirma yadi ko kirma yadi che gorno bi malbe ben ke bawre we ke South Sudan ko rundi alati lat kaneba no muku ko gorno ko ko ladan teme ano linkon no Dr. Riek Machar bajelun yes Dr. Riek Machar bajelun loin Dr. Riek Machar take a pressure ndana nunke enetu ku dola laranteme tin joke kirma yadi deno jin loin Dr. Riek Machar ano ka amal ronkin dangra wido wal badak akwaje continue ke na wo won yamtin ko amal michineti wanti na let ke kwide jaje de be yartama abala tung ne jela jiddi darun ko ken dare jenno ngayen delayment right ala kume mugoro jen wo be jen kwara men mi gware je tok wala delay men la jalla de be tichititin be gari aleka an kuma South Sudan obi mal be bentin chaje luka kir ne ko gwase da ne me chaje to gono ne me chala de ba transitional government ba je lat no shote ko wante ba yapin me chala ken nyam chala do ne ba de indial ba ka mat gwaskel ba unified force ba je form ba de indial content la de ni SPLIO SPLIG de ni swa de ni bonden ko kin ndial ba mat gwaskel ka ba ga integrate into one army an army namo la SSPDF ka kan ndial ba ga la national army ka jowo dane shalat no duno chikir me yadit che gorno ne me shaje belat this is a tactic dioje ko ngai kon diala an me an gwan mala ka chala robi malu bender ben bayni min ko an take a choice kir me yadit take a choice menyam me che de mano obi Dr. Riek Machar bore yukujuba dioje kan Dr. Riek Machar kan state kana tenganga kana larno chenwo direct show kujuba ke 2018 gwazida ne shamal chaje 19 la man la kwala shole 2018 revitalized peace agreement chikondi yala ngai tiketin kan bondial chwa mal mo shwa jatan ka shwa dimane kitin gor keno bala let shwa kalat manyam jen madine rewde dungoni la permanent constitution made a lot diodien dao de natin content like yikamne ki South Sudanese content ka kamne tin the role Ethiopia tin the role Kenya tin the role Uganda menugote ko kiana to amene kamne tin content re which ka South Sudan ala DP cam kan dial de ka kamrar de kan dial de ka loere we ka South Sudan ko de queen kware de je kule lat to ko de ja yat pin instead o dong de ka lat point unify force point me cha to kan chak tungni je me cha ona no de ka deploy cha tia ka long lo la ka no ba ka lok men me cha mo ka keni den chu kir me yadi chu mo din la no cha ka de deploy ka keni kan gor kan mach ka cha ami bago cha je lat restriction cha je la re ka South Sudan no South Sudan je demen ko ka mach ku wi dial ko ken ngai kon me dan inshallah so ko kujamo chwala do okay gwaye ka tan din ka kwala lat chu te ka de ni ti chala let te la de ni kir me yadit te len lat dung kir me yadit shi ka de ni dial te lar kan o de ni ti ka nyin wuch ko ngai kon gwa en go ne SSPDF
deni kone tetin chika deni dial chika deni dor dial ke deni duar jan karodian ke deni kwalle lotol ke 2014 15 16 17 ano kie be ka 17 actually ko larno kie ko en 2013 ben 2018 karundang de to cha deni jan dial ya lo martin alo a tactic body o jemi kanya nga strategy ko wo ba nuari ba ko kule chenga jegrun ken de to chol kir ken o ken national army ba tika national army again kunal te ko ba ka dissolved ba ka integrated ba unified force ba nyoko realika ko ba na ba ka par again ko ala cholo no mo e de ke cha per cha jalat but kir mo yaddi che janda na jale jena mo jala ga jala golka ko jaramandan te ka power she gorno bane dialati ba ka chenga do mo chodo lut ko jaramandan elangwan la kalar ajen ramdan ku decision ku jamek ke ramdan ku decision ba ku jawoj ba nyok a chang che jala let be nyok ma dagaje so teram tike power jen ngara ke amani international community he got a United Nation mission ken dialne dialati wona ka Africa Union changa ke changa dana golo dije jen ne ni na tam do kon tikul kanano ke ji gat ken ne dialati bu ka mal bu ken no ngore ken kona ngaj bara ina ka message roi kontine roi kon ko sika shodan tama ju kan kira no jin luñ Dr. Riek Machar ama lati wano ko point de wuri shalga me kir mi yadit je te ka pet ngwana tama atu ga ne ke February abene ka jan June to kontine so chere me de ko lar no pe diech ke pen ngwan te korte tin bogaji espele ayu ka che kwerin te jayen rewi ke juba ko ngure tela mal manonga ke che ga luang ko me gore ne me ku kum Uganda nangre wiki juba ka je wode o jen be kume SPLA yo be jadak no ka be kendi albuga saranda buga rodian chulat ka kume de ala ba ka nang alaji SSPD dio ci konti dial yi kon ganen wuken ga gorka Western Equatoria wuken ka Penal wuken ka Jonglei wuken ka Unity State enne woje chwal ka me Greater People Administrative Area la which jaba ki wuj murlene mi mako kir mi yadit ko je control jen jele yana ne la kana wianak rei loka mai ka ganware wo ko je control witen konen chunkel ke Dr. Yemo chamrai kone e Western Equatoria ka Penal ke Jonglei ke some part of the Unity State e kene konen chunga Dr. Yemo chat chuti diala ko keneti ku kirma yadit ko widian ko je yar chaini kane ke poinde en kir ne diala ti tin no yo so tika pinkir ma yadit e jenta kon kan wara banin tama tita pinkir ma yadit tama ti jorke yo ko de kan wara de kan kanang rebo den wara de ko chutel wang de yutel power no mo a plan mishala wudi shalka me kir antama man talk ko chane ngaje gwan go ngot kir ma yadit kene no go ba Dr. Riek Machar ba jelun a changna men go ke jeno ba jelun lana wona tieka queen win ka queen kwari gore tam gore campaign gore jeno batungwan ba kalat gore jeno ba ni de kontin la jikem no bo ba nyo lu ni dawuj ti diala ti gore ken budget and instead ko nakir mi yadit ke ngam bro de rit so which is what this is what kir want gore jeno mi chaga displace ken diala ti and then be election be issue yotin la queen kware after that terambula kwany me be kwaren ko kien be support nobody ko chene diala ti chaga jaga jadwal so jem ne ni tam bogona karen yal ni chang so bene dial buga chu dwal den ngwa ba kwer ba chu ngut keje a chen ba kuin kwar ba jelat bo be riging ba chu lat ba kuin kwar be yu kwal from there jetel don ba la long kalane ka kire yo wa jogen go jin kayni pin bana jogano cha elected a citizen ni ke yen kwanyamo so kuje mo de ko lo pinyidi a jen bo mo dan bu chu to gurun so again this is what they always do me don't te mo gorana no belat bana ba kanak open ne ga dial ba ga yen so ka kan muto bo jen kwali jogono kira ci de lar no temal mitin kane ku neitin kontin kulela neit ku ilku katiga luag yena amal mitiri na ma shi mal that is not mal okay na meni aduomi magori je ne to buga dwal kaje de ko lo kwanye de ci ka peno be kan campaign be kan lat ka kwidien ko buga wore wich buga na lat madan be kan lat kana mu ci ko kwere kan je ba ci ka block kan dial tele freedom kane de kone shal kan wore de sholar special nuwer tele freedom kone kone chayen ka ngane kan wore officially ayen ngane kan wore Dr. Yemo charangu nuwer so target ke lute ngane te kan wore jenda na let kirmi yadida so jow me go re jeno der we ye
no lere jog wad mendi yeneling ata dung Western Equatoria Governorian shinaten kon tila ji kotira chika barar ka ping medit gor kena no kena de ka de kwaren chalka futuyo de nyok kami de gwad de jamo karan ko futuyo jala governor ne badaran Dr. Riek Machar so yimi da charge bu kwan de non radien Ramadan la deputy ta majala wurshalga Daniel Badagbu Ramadan la governor deputy governor real governor batepin kirma yadit ala governor mela ram kwern dinijen kana ne kwan ngode jenta yeda ne chapal teno lote bang atem chol kan kirno please ne governor dodian no bu wujba chuti ke governor ken deputy governor so jo me jenda na le roda no so ko chigete ka fet dang dich so gor ken kwer katele ka kwer ka kuma nan dong de ran ko kwan jeno cha yen la Dr. Riek Machar ko Western Equatoria Querian taping SPLIO kataya dan chalar ke jeno take power sharing e chata in 2018 so jo me gor jeno de nya yakel and ban nyo je gala radien chu je pro jeno bi channel bi support bi atemal bye bye